tinsiex ħadkanta l-lejla, mhux tomorrow. Lejla l-festival. Lejla. Fl-ebda ħin l-udjenza ma tista' tikkummenta. Insomma, stenna, għandi żball. Dawn għal Xarabank mhux għalina. Sinjuri udjenza intom hawnhekk fil-Malta Eurovision Song Contest 2013 tistgħu tifqgħu it-sala biċ-ċabċib u blajjat ħanismakom! Għanna s-16 sabiex insibu kantanta jew kantanti li ħajrepreżentaw il-Malta f'Malmo f'Mejju li ġej. Mela, sinjuri, natu bidu għal-finali tal-Malta Eurovision Song Contest 2013! Gianluca, ftit sekondi oħra u titla' fuq il-park, kif qed tħossu? Ħammut. Aġitat ħafna. Televoting huwa miftuħ. ċetħos, dottore, bħalissa. Issa, relax, issa, ħanħoslok qalbek jiena ħankun tabib jien. Awek. Minix tabi? Jien iwa, ma. Kommedjant. Għed ħabbat, ċerta ħadgos ħafna u l-udjenza amazing istra, minn ġollinjer xorta bdejt nisma' ċabċib. Kellek il-familja kollha tarak eċitament kbir, Naf, sal-immaġna, għarizzija, il-mami, ħutija. Anka dik biss kollha mnit ħafna kuraġġ waqt li kont fuq l-istage. Ommi ma qed nistrida. Ħeda wisq fuq il-kamra. Gianluca, jekk tirbaħ, x'inhi l-ewwel ħaġa li ħadd tagħmel? Kif ħadd tiċċelebra? Ma sibx fuq għajdi verità ma nasibx li ħnirbaħ. X'nara n-nies imma jkolli hekk dik l-enerġija biex pratikament ma neqafx nimxi l-ewwel nisħaq u gost kbir. X'tixtieq li jkun il-headline fuq il-gazzetta? X'ħaj jirreferu għalik? Winning smile. Kulħadd jidher eċitati kantanti. Ekku. Ħanismakom? Ma tajjeb nawguraw ovvjament lill-kantanti parteċipanti kollha. Però bdiet il-mużika. Il-ġurija, Carlo. Ħafna fuawar, ġurija deliberat issa wasal il-moment ta' kif jgħidu bit-Taljan ta' dunkwe. U naraw kif ivvutajtu intom l-10 punti imorru għal Tomorrow u 12 punt imorru għal Needing You, Kevin Borch. Hemmhekk rajna kif ivvutajtu intom permezz ta' televoting. Naddu issa għal membri tal-ġurija li għandna hawnhekk. 12 points goes to Tomorrow! 12 punt Gianluca Bezzina, Tomorrow. U 12 punt imorru għal Tomorrow. Ma jiex nemmen. Ekku u titla fl-ewwel post tal-klassifika l-kanzunetta Tomorrow. Ġifiri darre, da sig leħu, u leħu tfadda. 12 points go to Tomorrow. 12 punt imorru Tomorrow, Gianluca Bezzina. Naraw issa kif ivvutat il-membru tal-ġurija li jmiss. 12 punt. U 12 punti għaj morru għal-kanzunetta Needing You, Kevin Borch. Kevin Borch, kanzunetta li. Membru tal-ġurija li jmiss. Ħanejtu jiena da. Da joġbok ismu. Walid Arfux.
You're a funny guy. And 12 point, goes to the doctor. Son tomorrow. il-punt immorru għal-kanzonetta Tomorrow. Tomorrow tiħu 12 il-punt ieħor. Baqa membru wieħed biss Għanaraw minn ħajmu dan it-trofi. tal-ġurija. 12 il-punti għaj u l-axħar punti għal-Malta Eurovision Song Contest 2013. Imorru għad-diska Tomorrow! Jem kon nemmen fija dis-song, pero onestament ma konċ naħseb vera ħatta sorpriza. Anka Gianluca stess, ma jistax ikun, ma jistax ikun. Ma kellix dubju li ħajamel performance tal-ġen, ġviri, ma kellix dubju minn, ovvjament konta ċitata ħafna, minn arma nurriħri konta ċitata. Time to follow her tomorrow. Oh, oh, oh. La 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 la. Gianluca, għadek ever baħti t-inauguralek minn qalbi. Ġabġifa, sinjuri! Ir-rebbieħ tal-Malta Eurovision Song Contest 2013, Gianluca Bezzina! Qed noħlom naħseb. Mhux ovvja, għażan kajjena, se palma mi bittedi. Ma nistax nevera, ma nistax nevera. Thank you, kbira li kuna.